Kukiten galetol ihinay now asotan demand ibol ho separate administration chale dele ngai za chom bol na no ikisalalvin ahin wangin ithil thumule ingai cha hi munading chance munading wang hi aha salen kinep wang aumji poni ibida ki kinyam dal ham lam kai hona to ibet na kinep na ompon kukiten politics si bol dan ichi pidan kinep na umji pon hi pathin iti ji wang wahin khabe kum la koi ma en phat zo sim pathin ake koi thei pon ta sa hing hi na lai jiwin phat zo sin ake lagaw mi zo pon hi pathin chu ita san la dio ti na hi di point igam sung din mon le e politics bol dan in to dan mi pi ho na to dan chateng ta lam ka na to dan ikeman cha dan ivet na le hin kinep na hi abing zi le en hi Dr. Sir Edset mate in kukite en sa alola yuti ikithum imu diu hinam ti chungchang ana seina achun kanami pite ho achi sa kum 2023 apanin sa alola yuti with legislature hi namlam kai hon ahin thum pan uvin mi piten ageta sotne nei separate administration thum hon kang lei pa na asante circle sim na hi to sot hi uvin kiti ahin atosot uvin apan na loading akan nam loading chamna sim do zo loading BJP te popular government ahong lut gam tawin Nemcha Kipgen in deputy chief minister akila atan hi kolna sang BJP solkal vai pohole esan MLA ho thepla umdo i tawe song ko ho DYCM mi khat api ubin kuki DYCM khat ahin pi ubin manipul din mun hin sim phading ham tia agyal lo jong himai the in hin la boina hi a kho che jing ni pu PS Haokip president kno interview abol na wa hin aman sa UT imote di ohi all in hung ki ho uventin lampi hung nante anatin Lungthu kilolna sukeh masahi Nemcha Kipgen kang pu pi MLA nu ahitin anasei nahi kno ham UPF MLA sole ku KZC in Lungthu kilolna asu ke lo dan anasei nahi tua hi so group ho hi sa ailola UT thum do dinga kuki nammi piten ipum ngan si jing hitam abekap na dinga hi CSO lamkai KZC le kim in ipi bolding tia thilgo na nei uham thip chana yum diu ham esan tele sungko oten kuki ten narco terrorist refugee illegal immigrant etio hi amho zo ahi jiwa ho engo ohi zada po hite kum aza outer Manipur kuki hills a anachang te British record nei te gammet nei te ihivin kolle vai mi chingon esan hole sungko to se hoi thua jong ala pi lobo ahi naw azo anal ase yo hi a het thim selu ahi tai ikita popowa pathin phatia ibel po le ni kho khat le sa UT chu ihin pe diu ahi pathinin esan hole sungko hon azo anal asim thu wa thu ase ji wa amo sungjong boi ai chule esan hole sungko hon adi lawa engo naw aga amo chunga lungzi ahibovin kuki ho hi original indigenous people original inhabitants of Manipur ahin koi ma foreigner ihipovin kum 1990 langa Myanmar la na cheng ho kolgam boys a honglut ho asei naw ahilala ka theipon kuki ka hiti ho hi refugee ompoi foreigner jong ompoi Indian sarkarin ahet thima hi NRC bolo asawham chuting tale hijito ki saya oipu zangmang Haokip freelance journalist in amain asai ken achan kukiten foreigner to illegal immigrant to non indigenous to akise ging po le mo tizat itam uvin hiji tu in neu khat selo khoi tin abolin manipula hiji tu sei hi songko hin pat do hi in abana thilason nei leite hin pat do ai ain la tizat na de siki jang ompoi mehem zo simun khana ko na mundang khana ki chon ngen si aki he he chen leiset mehem zo si a hobi so si ami zo sin origin history hong ko do na thosim kinai chi ku kiten zo nei song ko han zo nei esan ten anei so ke mi khaden ama origin le genealogy history asai teng le tu a umna a chen na gam to kema a umbe se pon aji chumun khana kon mundanga khat
hiti achu ke tol le la hin kho chum him te hin kho a hi bovin mail hei te le ukyang na ten nangoi chalai gammi na hi powi atiu chu mi phin na bo hin he chi ngol thu bu ai Israel te khu Egypt ga makum zalile somthum generation 14 aum no uwa kanan gam ahung ki chon lu win America mi hot chu event na len Europe ma ichi Europe gama ko na mingen sit a hivin sidi a England gama ko na mi tampi a hidi sat kit wen Manipur Muslim ho hi Bangladesh akon hong ki chon lu a hivin Manipur mei thei tampi hi kachar alola kasar asama kon a hivin Indian sunga Muslim ho hi Asia lang a hidia Turkistan le akim vel akon hungi chonlo a hivin India Hindu ho India nei te mo a kisi ho hi Aryans aketivin Center Asia lang akona hung a hivin chule Assam gama Asom alole Assamese kete ho hi Balma akon hungkit a hivin Kukyo zong China gama kon aban abana ehong ke tolwa dunia naw gam u India hi ehong lu ri aban ban ki sei lehen sawal de adang chu seda taw hiten ai le event na lehen hoilang gama kon hi zong lechan Indian gama na hong chen lu na agami hi na nei le akicha e tai India independence masanga India ana chang zo si India mi a hin independence nunga hong chang hi zong le anua pa India mi ana hi kha le India mi a kisim kit jing ai abani India sunga kumnga achen nunga India mi hina document ho akisu toble a hi thena lampi ja omkit thoi vanoi history event na lehin mehem zo si tunia achen na aum na gama atil abula pat ping den khat sa ki loi kugite origin history hi Israel te hi ve atiu zong a hi mo thil a hi poi koi namba hi zong le akho na ompon chuji a hi chilai gam ai lo le kho chilai gam mi na hi poi ai ri thei po ni a ho pen chu tu a na chen na gam mi hi na Aadhaar card pan card voter card na ki su tu ding chu athu pi pen hi keima het le mu do da ne hin ku ki zo te hi tu ni chana Aadhaar card nei lo voter card nei lo zong tam pi om vet hi che ho ja gam sunga ko na hung ke no do kha le nang mit mo hi henal ha samji azong mo ki chat mo ti za ang bol po hitin ai lo hon ai ho ki do hitin hiti chan ki sei som pi utin pan la zo te ti o hi ikitip nom naw ai na la jen a hen mo ki chat chum ho gel ha gel be se loading a hi hi chi igam su ai lo vale buina za chum bui piding tampi la hi cho them i bui ji vai hen buina chung a boy midang bui sanga e ho zo a boy is even hi cho them hi lungneu loading a hi choting tal ipisa hi separate administration ang kim lo ham choting tal igam le inam su wa hi ki bung khen na alole mi ho en zat dang mi alo vale foreigner mi zat chom atc ji wa dong mi noi sina i chan wa choting tal le inam sung dim identity ho hi koi mana het chen lo ata pudo adiong ki zo lo a sei ding alo vale a the thang dong ki lo a je chei ma changwal ki wa choi na hi hi chu to ki to atu lai separate ammunition i thum long hi cho them ja mi noi si chan ba de banga jong min lim sang e nei lo hi separate administration ikimu al kilung to na ki takhat nam lo lam kali mi pipang khom lo nam mi te chu state alo le union territory a ki vai pudinga hingzo lo hi vin hi chi ja tu ni kha jong hen igyal to se na le hen e ho mit mo ma ti i sei do nom min Indian constitution in foreigner illegal immigrant refugee kiti zomi manmesi kiti ho chu state alo le union territory pi ding aphal lo hi le lam kai kitu ta lo nam min khel le ho khuneu cha cheng ho dictatorship society hitabang nam mi te atuma ki vai pudinga chu qualify jo lo lai hi vin mi 250 var kiti hen lang kumthum wal gal ki bol jong le idin mon hi state ai lo le union territory khat pi dinga thingzo lo hi ve state ham lo le UTP dinga thingsela ku ki te ku ki identity da la jo mi man ma si
na pom wa ipom wa adung avai ile thang phat wa hi refugee din na do hi vin chole icha itu hozong so a hong pang diu ai na lai jen mi musi ichan be na lai di oi hi chi za hin thu tampi mi tampin izanin sei hen lang foreign mi elwa immigrant za chom hona e ni jong le ku ki te hi history di ta nei te hivin history owang iman sa lo diu aching athem hon pan hoi tai la diu mi pin so ato so thein e so diu kilungtu ki tha khat tai diu hi ti sei do nom bin hi